hai semua orang lain tu. Adan Heroni West Karbengo. Nalan dia lagi ni. Sige ba? Gari phone deh den mah. Kodak lo. Kata mobile hai. Starbucks lo. Damai lu bukan deh. Sebenar mah. Damai lu bukan deh. Nang langgun mo sa YouTube. Kailangan mo dito. Ah, Phone deh den na hote ho. beri khoi kan hilang no tu. Kali lu. Agak tu. IP meeting na ito. Banyak thay là selfie nó thay thôi. Paling tu. Itu rong kay kolonga. Itu bangke itu kolonga grup lo. Driver dah. Sila tuan bangke itu kolonga. Oh, jelas ya. Itu bangke piwang tetap mobile pen. Pinsu tu man bangke tetap mobile senai pi ajok si tetap mobile sebenarnya kok lo. Sekali guys start lo si tambong lo ya. Tambong lo. Profik ka jam dia. Profik jam lo. Tambong lo ya. Goodbye. See you. Kabung ka tu ya. Anu topik. Ini angko pilih West Karbengo masih di Tongkarak. Ini pilih meeting along. Lama kan Kita Assam Finance Minister sekian. Hemanto Biswa Sarma sekian. Sampai litum Karbengo chip mate Karbengo siang kawan sampai Karbengo MP tunta nasi kawan masih kado kami tunta ini langsung non 2021 April 1 election apa sih ke Assam Finance Minister tak ke langsung aja ke Bangalore nasib ini William थे pilihan bila lakukan sih ini itu kalau